كوري خوستي لعنكا ولد وشوف جنازتي على آية خوستي لعنكا ولد قشتري على أوش بشتر بلي خستنا ولد قيدر على أوشين كنا ولد قيد بلا على أوش كعندنا ولد على أوديت ما على أوجن حزباني على صرتي على أولا وين من هيك وين تحكي عن معروف أسحق كوري وتخازم يا علاء أمين ترور كر علاء أمين خورتكي 83 سالي جي قاموش لوبو علاء هات كشتن براسية وي سري و بوزي وي شكاند بون لسر رو و پشتاوي برينين گران هبون و لسر لنگي وي شنا شوات و برينين غدار هبون علاء بي اشكنجه كي هوانا هات بكشتن يا علاء كشت دولتا سوريا نا دولتا تركيا نا علاج عالیه هزن اولهی ین روجاوا بهات کشتن مظلوم عبدی جی قبول کر کو کسین کو علاج گرتنه هزن اولهی روجاوا بون پشتی علا هات کشتن راپورک دراو لسر هات آماده کرن کو تیدا اتحاد کر او بکریزا دل مریه هیا ریخسنان جوانان آب پکه جوانین شورشکر اون سرساخیه علاجی شوتاند دما کم مجار دمدیای دا هات راگهاندن او دناب کردان دا بو صداما نرازی بونه ریببریا روژاوا هول دا کر روشی مانیپوله بکه نوشگهانه که تیوی یا روناهی به عیطایا کو نوشیان رادگهینه دا خویانیا دایکا علاکو گوتو بو دناب گروپا کسین کو کره منبریده جنجی هبون قد کرو ولی وشان حساب مدیای جواکی یم پکی که با آوایی که وشارتی هول ددن کر روشی برایا گشتی بدن قبول کرن بگوتنا هزین مین چکر هنه کس نکاره ایلیشی نرخین مبکه روشنبیر لباکور روژاوا و باشور دبیجن به واجو پر هستیاره اف رخنه زرار ددن پارتیا مو و بانگا بیدنگی دکن چما دبه ام بیدنگ بمینن گلوقی او مدل ریببریا آزاد و دموکراتیک خود دهات رکلام کرن لروژاوا اف بو کردان پشگیری ندان هزین اولهی ین روژاوا و کردان بکجن دگولانا سالا 2021 دا امین ایسا جا آلی ریببریا روژاوا و حاد بنچاف کرن و 28 خزیران دا جنازه ویه اشکنجکری رادستی مالباتا وی هاته کرن بنگین علی دیه که جوتمها سالا 2022 دا جبر کل دیجی رواندنا خوشکا خواه جا آلی جوان شورشکر و درکت بو هاته بنچاف کرن روژک شوندا جنازه بنگین اشکنجکری رادستی مالباتا وی هاته کرن مالباتا بخیزانی و بیچارهی نکاری بود دنگ خوش ترور روژاوا را درخن قاتل بنگین و امین هنجی آزادن گردوان بویران دا بیدنگی نه هاته با پاراسن دبکو ابرو علا نه هاته با کشتن شما علا هاته کشتن جبرکو علا رخنه لسر پولیتیکاین ریببریا روژاوا لسر مدیای جواکی وشانده بو علا هاته گرتن و اشکنجه کرن دا کو کسین کو روژاوا رخنه دکن نماز ین لأوروپای بترسینن ریببریا روژاوا وکی قشمرا مل بمل ببرماهین داعشی ین ایرو لشامه دست هلتینن و وینایان دگرن لی جبر رخنه که جوانین کردان بی اشکنجه دکوژن او نای قبول کرن ریببریا روژاوا جبر پولیتیکاین خویم بری یم پشتی پیمانا انتگراسیون یا به شامل را هات رخنگیرن نها او دخوازن وان رخنگیران بیدنگ بکن جبو به آرمانجی او سیاستک زوری و چافترساندن بکارتینن İlham Ahmed و Roşrat Afrin li Avrupa'yı biraya giştira cibînan li dar dixin. Hewl didin ku xwe balkêj nîşan bidin. Atmosferek hestiyarî bi afrînin û mirovan bêdeng bikin. Ji aliyekî din ve li cihên ku hêzên wan ên çekdar hene ew jî siyasetekî zorê bikartînin. Bi armanca tepasakirîn û çavtirsandina rexnegir û dijberên xwe. PKK siyaseta şekir û qamçî dimeşîne. Ji aliyekê ve xweşîrîn dike. و جا آلیه دن و لولهین تونگا نشاد دن دا کو هر کسی بیدنگ بکن. پکیکی که نشوپی و کلترا کشتنا دجبران آنی روژاوا پکیکی و اوجران خوکی خدایان پیناسه دکن. جبو کو نین رخ نکرن. پکیکی لسر کردن روژاوا فرض دکه کو بقیرن بجی اوجران. ریببریا روژاوا همان سیاست لسر گلد سپینه. دناب روژاوا دا دزگه کی کوری پکیکی هیا کو بدزی van operasyondan pek dine. Ev dezgeh ji hin kadroyên Bakurê Kurdistanê jî di nav da pek tê. Ew xwe wekî berpirsiyarê parastina xeta PKK dibînin. Ji bo vê armancê ew her rêbazê bikartînin.
دا کو هم د ناوا کسایا خدا هم جی د ناوا هزین مخالف دا خطا پککی بپاریزن و جرین علا او دزگه کوری پککی د ناو روژاوا دنه حتی کوری وبریا روژاوا وان پکاته کور فسح نکن و ناسنامه پککی لسر خو ناویجن پیشیا بویرین ترور کرنه به ویشی وازی نای ناستان کرن بویرا علا امین نه جنایتکی آساییه او سیستماتیزه کرن و رواکرنا جنایتیه دبی هر کس هم بری به جنایتی دنگی خو بلند بکه دا کو چه جنایتی دن چه نبن